Кинематиканың ikkinchi bölümüne keldik. Bu yerda Мені қараштырымыз движение тел брошенного вертикально вверх, горизонтально и под углом к горизонту. Bir немді сызып көсте, чтобы сілер яқшы түшендіңлар. Дәсләпкіде біз әбәйке бірінші дәрісті өткендек формулаларын ес қояян бір қыттым. V тең V0 плюс минус AT, V квадрат тең V0 квадрат плюс минус 2AS ve S тең V0T плюс минус AT квадрат бөлінген 2. Кинематикада равно ускоренно болған мұш үшталы формул бар деймін әрқашанда, бірақ бұл формулалар қазір сәл өзгерді. Қана өзгерді десеңіз, ол мында болды қараңыз. Әгер жисімді біз вертикально вверх ташласақ, мұны сөз қояйын. Дәсләпке V0 ылдамдығы білән ташлағанда жисім жұқырлайды, дұрыс ма? Жұқыр қарап. Бірақ я бізне өзге татватқашқа, яның іштіклігі G, у төвенге қарайды, біз жұқырманғанда бізді движениеміз равно замедленное болды. Şu вақытта бияда, вообще уже вертикально, горизонтально или под углом болғанда, həmin мұшы жағдайларды біздің мұны іштіклігіміз A превращается G-ға. Мәйгіл есқайы? G болғанды. Бұл біріншіден. Әнді жисімнің жұқырлап маңған yolunu біз егізлік дейміз де. Şu вақытта мұны S-ның орныға егізлік болғандың кейін H табамыз. H тең V0T плюс минус GT квадрат бөлінген 2. Yazayım. Жақта вертикально вверх деген кейін біз V тең V0 плюс, жұқыры шыққанды кейін минус GT деп yazымыз. Наивысшей точке тела останавливается, поэтому имеет конечной скоростью 0. Мұны формула аштақыл қалды. V квадрат тең V0 квадрат минус 2GH. Кстати, уже S емес, H болған. И üçüncü formulumuz H тең V0T минус GT квадрат бөлінген 2. Bu вертикально вверх ташланды. Әнді біз можем 10-інші этажын, наоборот, төвен бір с какой-то скоростью ташласақ, уақытта мұшылы 3 формул болды, просто мейді уже болды плюс, плюс, плюс. То есть минус это когда движение вверх болды, плюс алмыз, когда тело движется вниз. Ну, потому что төвенге түшкенде ылдамлық V білен ускорение G-ның формуласы оқшайды. Кстати, G-ны ешін ұтқапын. Я бетіде на поверхности Земли біз G-ны иногда 9,8 алмыз, әгер есапты езілсе аштақ. Яки болмаса тахминен 10 деп, жеқ вақытта 10 метр секунду квадрат деп алмыз. Болды, вертикально вверх мұшындақ. Әнді интересные вещи начинаются, когда біз дейміз тело брошено под углом. Горизонтально қараштырып. Мәселен, мұны өйнің H егізлігіден жисімні біз горизонтально V0 ылдамдығы білен ташлысақ, бұның траекториясы болды парабола, ветви которой смотрит вниз, дұрысма, мұны я болсын. Şu вақытта қайсы чекітіні амысақыла, мұны дәсләпке чекіт A болсын. Бияда Y компоненті жоқ, бірақ мұны я кегенде, бұл V ылдамдығымызның ішкі компоненті болды. V0 қалды аштақыла, бірақ пәйда болды ең координаты, оны біз VY деп белгілейлі. Так, мәйді. Пусть бияда система координат мұндақ болсын. Сирақ көрінмелі кеткен olsun, сирақ амай. Мұндақ цвет қойып. Пусть Y координатымыз төвенге қарсын, X координатымыз горизонт білен болсын. У жағда біздің мұны V ылдамлығымыздың ішкі компонентісі болды. Бірісі V0, бірісі VY. Şu жағда біздің мұны формуларымыз өзгерді дейміз ме? Біз дейміз, что тело движется теперь вдоль двух координат. Вдоль оси OX и вдоль оси OY. Şu вақытта OX оси қараш тұсақ балалар қараңlar. OX оқыда бізді только V0 ба. Ешқандай іштіклік жоқ. Şu вақытта OX осиде тело движется равномерно дейміз. Равномерное движение. Şu вақытта равномерное движение болған кейін біз yazымыз X тең V0T. Мен бірек ес қой. OY оқыды бізді движение будет равно ускоренное. Сәбәбі OY-ті бізді менеге төвенге действовать қаған шу G лыбамыз. G всегда действует. Как бы мы ни бросили тело вверх, вниз, под углом, горизонтально, G әрқачан OY оқыды төвенге қарап направлен. Şu вақытта мұны 3 формулымыз бағын, оны 3 формулымыз. Ашланым дақы ес қоймыз. VY тең V0Y плюс GT. Просто видите, Y деп отделяем компоненту. VY квадрат тең V0Y квадрат плюс 2GH VH тең V0Y T плюс GT квадрат бөлінген 2.
Ең формула yo'q. Просто biz индексларni y deb yozib chiqdik. Endi когда тело брошено под углом к горизонту, bizda горизонтально bo'lganda только yarmini qarashtirgan bo'lsak, теперь под углом к горизонту bo'lganda, astarahmet, chiroyliroqsizay, V0 dastlabki ildamligimiz bilan jism ko'tarildi, keyin tushdi. Ну, как представьте себе мячик tepsanglar, topni chuqurlab tuvallaydi. Тоже траекторияsi buning parabol bo'ldi. Biroq biz bu yerda buni ugl alfani kirgizamiz. Shu chaqda bizning buni sistema koordinatni, ya'ni o'sha jism bilan связать qilsak, buni osni x deb belgilaylik, горизонтальный, vertikalni y deb belgilab qo'yaylik. Shu vaqtda jism A chekdan boshlaydi, ko'tarilib, mesela buni B chekda kelganda, bizda jismning bir V ildamligi уже aziydi-ku, потому что yuqorilgan sari ishtiklik tövanga tatutda равно замедленное движение bo'lib, buni dastlabki ildamligimiz V0 bo'lsa, bir какой-то boshqa V bo'lib qoldi. Mushu V ildamligimizning bizning x, o, y tegshiligida komponentlar paydo bo'ldi. Ular bo'lsa V0x, tushuntirganimcha V0 va VY bo'lib bo'lindi. Buni dastlabkini yozsak, V0-nikini V0x va V0y deb разбиваем. То есть отдельно biz опять yani OX-ni qarashtiramiz va OY-ni. OX-da опять shunday равномерное движение bo'lgan ekan, OX-da x dan V0x t yozildi. Nima koordinatsiya просто V0x deb. OY o'qidi bo'lsa, ну, mana shu formula bo'ldi ekan. Yozib qo'yapti bu yerga, ya'ni VY V0y minus, yuqori atganda durustmi? Minus gt kvadrat bo'lingan 2. Voy. Minus gt vy bilan s bilan pul chiqib ketibmi? Vy kvadrat bo'lsa V0y kvadrat minus 2gh. И uchinchisi h dan V0y t ilingan gt kvadrat bo'lingan 2 edi. Когда yuqorilaganda. Endi tövallisa, mana buni o'xshash plus bo'ldi. Shu vaqtda теперь V0x bilan V0y-ni qanday topamiz desanglar, uning uchun geometriyadan sinus, kosinusning aniqlamalarni eslaringlar sevilinglar. Sinus deb, har qanday bo'limning sinusi deb, qarama-qarshi katitning gipotenuziga nisbati. Kosinus bo'lsa, deydi, yandash katitning gipotenuziga nisbati atildi. Shu vaqtida biz V0x ni tepish uchun V0 ni ko'paytimiz kosinus alfaga. V0y-ni tepish uchun V0 ni ko'paytimiz sinus alfaga. Men sal patmay qoldim. Bu yerda-chi, ya'ni nimalarimiz bor bizda? Частный случай degandek, maksimальная высота va maksimальная дальность полета degan narsa bo'ldi. Uning formulalarini bir qatam chiqarib ko'rsatib qo'yay. Men yozib qo'yay ularni. Shu vaqtida biz hozircha shu под углом горизонтni davomlashtiryapmiz. Buni hisobda maksimal egizlik h ni qanday topsak bo'ldi? H max. Uning uchun bizga maksimal vысота kerak bo'lgan ekan, biz только o'z y nikini qarashtiramiz. Maksimal egizlikka chiqqan keyin jism to'xtaydi, buni y koordinatasi 0 bo'ldi. Y koordinatasi 0 bo'lgan keyin biz buni formulani ishlataylik deymiz. Y kvadrat tan V0y ga V0 sinus alfa desam, kvadrat keldi, minus 2gh. Наивысшая точкада vy 0 bo'lgan ekan, men 0 yozibman, menga h maksimum deb qo'yay. Shu vaqtda bu yerda h maksimum topsak, u bo'ldi v0 kvadrat sinus kvadrat alfa bo'lingan 2g. Ну, endi опять давайте, если хотите, yodlayveringlar. H maksimum formulasi mana shu. Chiqarish yo'li o'ng'ay. Endi shu biz atgan jism yuqorilaydi, до конца ketavermaydi yuqorilab. Bu какой-то момент to'xtaydi. Shu vaqtda qanchalik vaqtda jism ko'tarildi, qanchalik vaqtda jism tushdi, vaqt t tepish uchun biz уже buni formulani ishlatamiz. Mana shu t ni chiqarib olsak, опять в наивысшей точке vy 0 dedik. Shu vaqtda t teng bo'ldi v0y bo'lingan g. v0y ga v0 sinus alfa ni yozsak, время подъема равно времени спуску, u teng bo'ldi v0 sinus alfa bo'lingan g. Endi общее время полета t teng bo'ldi 2v0 sinus alfa bo'lingan g. Endi x maksimum дальность полетini topaylik. Inaqda maksimum men qanday aniq bo'lganmiz degan x maksimumni so'rasam,
Ko'ryapmiz, ось OX-da тело движется равномерно. Shu vaqtida bizga V0x deganimiz V0 kosinus alfa, T deganimiz 2 V0 sinus alfa bo'lingan J. Shu vaqtida x max, men аккуратно chaplashtiray. Trigonometriyadan 2 sinus alfa kosinus alfa это sinus двойного угла deyiladi. U vaqtida bo'ldi V0 kvadrat sinus 2 alfa bo'lingan J. Men chaplashtirib qo'yay. Bu yerda nima dedik? Agar jism bir V ildamlik bilan mangsa, bu V ildamligimiz har qachon chambarning radiusiga perpendikulyar bo'ldi. Ускоренияsi к центру направлено bo'ldi. Shu vaqtida V dan omega r degan formulasini ishlatsak bo'ldi, durustmi? Birinchi videoni qarasam, bu yerda podrobno yozib chiqdi buni va ускорениyaning formulasi V kvadrat bo'lingan r ishlatsak bo'ldi. Birinchi hisob. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 9,8 метра в секунду. Оно вернется в исходную точку через какое время? У нас сначала время подъема топали. Шахта V0 минус GT. Друзья, без жопу ташланда. Жисим тоқтайды, конечная скорость 0. Шахта T подъемын деп үшін біз V0-ны бөлетіміз G-ға. 9,8-ге бөлсек 1 секунд. 1 секунд жисим жұқырлайды. Шунчалыклы вақыт жисим төмен түседі, потому что сопротивление жоқ. Шуныңғы жауабы 2. Начальная скорость стрелы 40 метров в секунду. Максимальная высота поднятия стрелы, выпущенной из лука вертикально вверх. То есть состояние. Dastlab qildamimiz. Biz faqat только bir направление ketamiz, только OY. Shuning uchun men X, Y deb kirgazmayman, просто V0 deb yozdim. Jism поднимается до максимальной высоты degan ekan, to'xtaydi degan gap. H maksimum tiplar desa, vaqti yo'q, T даже kerak emas. Безвременной формулani ishlatsak, просто ускорениyaning o'rniga A emas, J yozamiz. H. And H maksimum kerak bo'lsa, V'imiz 0. Yani H max'da V0 kvadrat bo'lingan 2J. Shu vaqt 40 ning kvadrati. Qo'y, 40 ning kvadrati 1600 bo'lingan 20 katta 162 ga bo'lsam 80 метр. Вченчий сам. Чтобы мяч подпрыгнул на высоту 2h, он должен быть брошен с высоты h с начальной скоростью равной чему? Deb so'radi. Shu vaqtda biz h egizlikka binada turamiz. Mayda mash'adan чтобы мяч подпрыгнул deydi. То есть biz mash'adan просто свободно падение просто qo'yib qo'ysak, jism mayaga tushib to'xtab qoladi, durustmi? Biroq biz agar bir какой-то v ildamlik bilan mayaga tashlasak, u отскакивать qilib, mana shu egizlikka yonida kelganda, shu v ildamlik bilan только juqurlaydi. Va sizlarga keragi buni yadan qaraganda 2h egizlikka ko'tarilishi uchun buni dastlabki ildamligimiz v qancha bo'lishi kerak deydi. Shu vaqtida v0 deb qo'yay. Bu yerga bizga buni нижний часть ancha kerak emas. Самое главное, biz qanday ildamlik bilan tashlasak, shunday ildamlik bilan jism shu chekitga kelganda, ya'ni shu ildamlik bilan bo'ldi, biroq yo'nalishi просто противоположный. Опять-таки, bu yer идеальный случай. Упругое столкновение, hech qanday ildamlikda energiyada потери yo'q. Shuning uchun mana hisob olamiz. V0 juqurlaydi, shunday V0 bilan. A chekitda. Вот, endi shu V0 ildamlik bilan juqurlab to'xtaydi. Значит, конечная скорость 0. Shu buni V0 depish kerak. Получается, A chekitidan juqurlagan egizligi уже H o'zi qoldi, durustmi? 2H ni H deb aytsam, H. Безвременной формулani ishlatsak, V kvadratdan V0 kvadrat elingan 2JH mash'alni. Shu vaqtda V0, bu конечная скорость 0 bo'lgan ekan, V0 dan tomir ostida 2JH. Тело падает без начальной скорости. Degan ekan, сразу автоматически V0 ni 0 deb yozasizlar. Egizligi 45 metrga средняя скорость на второй половине пути. То есть, buni egizlikning hammasi H. Durustmi? Jismning tushib kelayotgan egizligi H. Tepishimiz kerakki, yo'lning yarmi bo'lgandan, shu yo'lning ikkinchi bo'ligida, ikkinchi yarmida o'rta ildamlik qancha deydi? V средняя. Endi bu yerda yana desam, chiqarish yo'li jiq desam, ikkisini ko'rsatmay, birisini ko'rsatib qo'yay, o'ngay yo'lni. Shu vaqtda deymiz, V средний tepish uchun, конечно же, biz S общийni T общих bo'lamiz dedik. Shu vaqtda namlardan aytdim, buni mangan yo'l S общий, buni arlig'imiz bizda
h bölüngen 2'ga. Teper достаточно mushu t'ni tepish kerak bizga, t10. Bu vaqt t'ni qana topamiz deganga bunda javob beramiz. Давайте biz beshida a chektidan c chektiga tushgan vaqtni topaylik. Тело падает свободно degandan keyin вообще hdan v0t plus gt kvadrat пополам. Свободно падает degandan первый v0 0, поэтому 0 t ko'paytsak 0 deb iversak hdan gt kvadrat bölüngen 2 chiqadi. Mana shu t'ni tepish uchun tomir astida 2h bölüngen j bo'ldi. Shu vaqtida время падения с точки A до точки C deb belgilab qo'yay. U bo'ldi 45 bölüngen 10 9 tomrasini 3 sekund. Значит, общее время падения 3 секунды. Аралықта вообще-то A'dan C'gacha, A'dan B chektigacha тело тоже падает свободно. Поэтому время движения из точки A до точки B tepish uchun biz уже 45 dan emas, 20 olamiz. 45 dan 20 22,5. 10'u bölümüz. Şu vaqtida 45 qoldi. 45 ni 10'ga bölsek 4,5. 4,5 endi tomir astidan chiqasang taxminan 2,1 deb qo'yaylik. Вот. Тогда t общий uni b dan c ga mangan vaqtni tepish uchun biz, конечно же, общий vaqtdan предыдущий 2,1 sekundni evatsak, qoldi 0,9 sekund. Надеюсь, правильно. Ага, теперь v средний deb yozamiz. S общий degan 22,5. T общий 0,9. Endi 0,9 degan почти 1. 1 bo'lgan bo'lsa, bu bizda 22 ni 1 ga bo'lsak 22 chiqadi. Biroq bizda 1 dan kichik son bo'lgan ekan, ответimiz 22 dan sal jiqaroqsa, u 25. С башни высотой 10 метров, значит, это bizning dastlabki egizligimizda h0 deb qo'yaylik. Бросили мяч вертикально вниз с начальной скоростью v0. При этом уравнение движения мяча имеет вид. Муну башня болсын, egizligi h0. Теперь мы его тело бросаем вертикально вниз. Так, bu yerda bizga keragi y ga. Qaranglar, y это система координат, которую мы вводим, друзья. Я могу сказать, пусть y начинается мун dastlabki точка. Я uni qanaqa boshqa цвет bilan qilgandim, bundaq deb qo'yay. Shu vaqtida пусть система координат направлена вот так. Муну 0 bo'lsin отметка, а муну y bo'lsin. Shu vaqtda bizning dastlabki koordinatimiz 10. O'zimda yozdim. Y teng y0 plus v0t plus gt kvadrat bölüngen 2 formulasi. В общем, самом общем виде. Bizning жағдайында y teng y0 bizda 10 ekan. Keyin jism tushishga boshlaydi. Tushgandan keyin tushgan sari buni y azaydi, turibmi? Shuning uchun minus yozmayman. Начальная скорость пакет 2, поэтому yozamiz 2 teng va ускорение свободного падения направлено вниз, а координата вверх bo'lgandan keyin biz meni minus yozamiz. Minus nima bo'ldi? J deganlar 10, 10 ni 2 ga bo'lib yozsanglar 5t kvadrat. Durust ответni topaylik endi. 10 10 dan boshlangan o'yimiz kelyapti. Minus 2t ras 2 minus 2 keldi. Va meni boshqa ekan minus 5, потому что bular 10 ni 2 ga bo'lishni unutibdi, поэтому ответ А. Алты. Тело свободно падает с высоты h. Свободно degankin v0 dan 0. Скорость тела на высоте 0,5h. Siz qo'ying. Mexanikani yaxshi sizish kerak va hisoblarimda chiqqanimda uchun представлять qilib, как бы кажется, что легко. Не то, что там электричество, вот заряды движутся, цикандах движутся, мы не можем это увидеть. Тяжело представляется. Бияда механика оңай. Сызып көстіміз. Тело свободно падает с высоты h. Без начальной скорости. Скорость тела на высоте мейді 0,15 h болғанда мейдіге ылдамлық v қанчалық дейді. 0,5 қалған болса мейді 0,5-ні маңды деген кеп тұрсыз. Шу чағда, қараңға, вақыт жоқ. Вақыт жоқ болса, ничего страшного, біз әрқачан вақыт жоқ формуланы ішлетсек болды. Төвенге маңған кен ускорено плюс 2gh. Dastlabki ылдамлық 0 болған кен yazımız v kvadrat тең 2g, просто h-ның орнына 0,15 h yazımız. 2-ні 0,5 көбейтсаңа 1 қалды просто gh. Екінші сап. Тело, брошенное вертикально вверх, упало через 6 секунд. Найдите высоту, на которой оно поднималось. Сызай.
вертикально вверх ташладук с какой-то скоростью v0, оно поднялось и потом упало через 6 секунд. Найдите высоту, на которой оно поднималось. Ну, көтеріліп тоқтаған кейін, понятное дело, конечной скоростимыз 0. Шу вақытыда бияда қараңдар. Самое важное, мұны 6 секунд у жоқырлап кейін төмен түшкендікі общий вақыты. Шуның үшін Yazma V0 керек қой. Мен V0 деп үшін yazma V тең V0 еленған GT. Сосын мұны 0 болған кейін V0 тең GT қалды. Әгер сілер G-ның орнығы 6 езіп 60 десаңла, ол хата. Немешке десаңла, 6 секунд это общее время. Туда, обратно. Сосын бір тарапке маңған вақты 3 секунд, қайтқан вақты яны 3 секунд. Шуның үшін біз V0 тең 10 көбейтілген 3 деп 30 yazмыз. Bu en mühimi. Unutkamanglar. Sanlarını dürüst koyuş. 6 kere de 6'ını koyarsanız hata çıkıyor. Endi H'ni tapali. Уже H max'ның формуласını, ну, как хотите, mesela, GT квадрат бөлінген 2 деп алсаңlar, вниз он падает свободно 3 секунды, şu вақытта 10, 9 бөлінген 2 çıkıdı 45. Яқман бұл формула яқмайды маңға безвременная формула яқат десаңlar, o вақытта ясылар, H max тең V0 квадрат бөлінген 2G. Жоқты 900 бөлінген 20, хоп-хоп, шу 45. Если тело бросить вверх со скоростью 5 метров в секунду, то оно будет подниматься до максимальной высоты за время. Сазай. Дәслеп кылдамлығымыз берілген, G берілген, максимальная высота деген 0, Т деп керек. Соғыда V тең V0 минус GT формуласыдың Т V0-дың алмыз V-ні бөлгетіміз G-ға. Өшет әсіл бағым, мұны останавливайсың, мұны yazым саңнан болды. Соғыда V0 5, 10-ғы бөлсек 0,5. С вертолета, находящегося на высоте 180 метров, сброшен груз. Если вертолет опускается со скоростью 3 метра в секунду, то груз достигнет земли через какое время? Исап нем сұратын үшем саңа, так, депіш керек. Егізлік H, все. Жоқта H тең V0 төвәнге ташлады деген плюс, потому что G білен біздің движениеміз совпадает, плюс алмыз GT квадрат бөлінген 2. Орны қойып шығайды. 180. V0 3-ге 3T плюс 10-ге бөлетсек 5T квадрат. Яқшы емес, квадратлық теңліме. Бұны әнді любимый дискриминанттың ғабілен шығырып әтсаңла B квадрат 9, 4 көбейтілген 5 көбейтілген минус 180 шығыды. 4 еді 5, 20. 20-ні 180 көбейтсаңла 3600 ма? 3609. Яқшы шығымды мәлі. Қарал, ответлерім чирайлыға мәске жоқ, так что нормально. Демізді, идем искать T. T1, 2. У минус B, то есть минус 3, плюс минус томрасы да 3609 бөлінген 2A, то есть 10. Башына деген тахминен есаплашылам. 3600 болған біз, ол 60 болады дұрыс ма? Шының үшін примерно 60 деп еп тұрайлы. Минус 3 қошылыған 60 бөлінген 10. 60-тың 3-не әтсаңа әлігі етті, 5,10-ден еті шығылды. Әнді меді бөлінген 10-ны есаплымсаңын болды, потому что минус 1 секунд физически мүмкін емес дұрыс ма? Шының үшін ол 5,7 мана ответ. 10-нчы есапта егізлік H дейді, вақыт 4 секунд ішінде чисім түшідіке. На одной планете тело, упавшее с высоты, это свободное падение имеется, а вот даже написано. Свободно падает, что это ускорение свободного падения типичным скереки. H тең GT квадрат бөлінген 2. Вот я будет, яның үстіде жеріміз бізді 10 дұрыс ма? Анды башқа планеталар баса, ол өзгірді. Вообще, мұшы G немешке 10 шықты дегенде, мен следующий разделісі болды ғой, динамика. Әшеді шықырып көстірме, күч ләнің немесе пайда болды дегенде, әшеді есаплап тапқан бұл 10 деген санны. 9,8 1/1 деген. Қазір просто 10 деп еп тұрайлы, я үшін. Бірақ бізді я емес, у нас какая-то неизвестная планета.
Что же это за планета топали? Фактически жен теп үшін ішке ашны t квадрат бөлінетіміз. 16-ны 4-ге бөлсек 8, 40-ны 8-ге бөлсек 5. То есть бір какой-то планетада ускорение 5-ге представляете, ішке әсі аз. Шақтыда ол планеттар берді, ол 8 сама. Почему покидали в 2 раза выше, чем на Земле? Тело падает без начальной скорости. Первую половину пути прошло за 1,5 секунды. Высота, с которой оно упало, равна. Так, свободно падает тело. Пардон. Первую половину пути. H1 H бөлінген ішке қоячу. Мұшу арлықны 1,5 секундты маңса, егізлік H'ны теп болады. Свободно падает дегендеген H1 тең G квадрат бөлінген ішке. H1-ның орнына H бөлінген ішке, потому что в условии задачи ерміні даватыну. G дегеніміз тұрып түсін, пока t квадрат бөлінген ішке. Ішкелер қысқыра кетіп, мәшәдің H'ны тапсақ, 10 t квадрат. 1,5-ның квадраты 2-ді 25, 22-ді 5. Аккуратно қараймыз, 5-лері 22 ярым, 2-ді 25 әмәз. Отношение путей, пройденных телом за 2 секунды и за 3 секунды после начала свободного падения. Свободное падение 0, H за время 2 секунды, отношение бөлін ниспеті деген сөз, деген тепшіміз керек. Свободное падение болған кен H тең G квадрат бөлінген 2. Шуақтыда за 2 секунды и путь пройденный за 3 секунды деген кен, мені T-ның орныға 2 ве 3 қойып чықсы. G бөлінген 2-ні ес қойайып, мен 2-ның квадраты 4. G бөлінген 2-ні 10 деп даже yazмадым, азы көрісілі демешке. Сәбәбі сүрітіді білен мәхрәж оқшаған ке, ола қысқыра кетеді. Ответ 4 бөлінген 9. 9-дан 4. Тело свободно падает с высоты, опять V00, H 10 метр. Скорость тела на высоте 6 метров от поверхности Земли. H бардақпай, H 2. Шу вақтыда, мана общий егізлік H бар. Бізге керек, вот такой, H2, 6 метров, мәшет ылдамлығын тепіш керек. Шоқтан 6 метр қаған болса, у маңған арлықы H 10 еленған 6, 4 метр болды дұрыс ма? Все, егізлік бар. Дәсләпті ылдамлығымыз 0. Конечный ылдамлық V тепіш үшін безвременной формулы шешіліш. Только бет аккуратно H-ның орныға 10 амаймыз, 6 амаймыз, маңған yolu 4 алымыз. Томырастыда 24-ге бөлсек 80, ну 80 почти 9 болды, 9 9 81 ғой. Бірақ бізді ұнытын сәл кішігерек сан болуш керек, қараңдар. 9-дан сәл кішігерек сан, ну это 8,9. В аккуратно қараймыз, мәді C системасы болғашқа, біздің ответіміз BM CMS. Акцент қойы. Мяч брошен под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 10 метров в секунду. Альфа V0. Найдите модуль скорости мяча через 0,8 секунд. То есть часы мазы көтірініп, мұны бір точка келдім, адын байға, и мәшәдіке V ылдамлығын типі ладайды. Яқшы есаплай, қоймамдан шықты. Видите, да, мұны V0 ылдамлығының сразу компонентлерін езветтелі, V0x вә V0y. V0x тип үшін қараңғы бұл қошына соседний бұның бұғашқа біз V0-ны соседний дегенке косинус көпетіміз. Сразу есаплайцаңа болды кен. V0 қанша бізді? 10. Косинус 30 градус физикадан әсілді томырасты 3 бөлінген ішке есапласаңа 0,86. Жоқтыда 8,6 метр секунды. Дұрыстады ма? Дұрыстады. V0y деп үшін біз V0-ны бұл, мұны болуының қармы-қаршы катет. Шының үшін синус көпетіміз. V0 10, синус 30 градус, 2-ден 1, и чықуды 5. Болды. B чекті, смотрите, бізді движение движется, тело движется как вдоль оси X, так же еще и вдоль оси Y. Шуақытында біз отдельно қараштырмыз, а потом қошымыз. Шуақытта B чектіке ылдамлығымыз, дәсләпке ылдамлығымыз қанчелік болса, мұны X компоненті, шунчелік қалды. Сәбәбі, ось OX-ты ешқандай іштіклік жоқ, ускорение вдоль оси X 0, поэтому V
x тең v0x деп қоямыз. Ну, 8,6. Y оқыды уже біз yazımız. Vy тең v0y eğlengan gt. V0y қанша шықты? 5 минус G10 T08. 8, 5'ni 8'e yazsak çıktı minus 3. Немешке çıktı minus 3. То есть минус. Bu yerде valla минус дегенimiz қараңlar. Получается, мен бір эксіз қояйын. Сначала жисімні V0 ылдамдық білен ташылды. Теперь у көтеріліп кетіп беріп, мана мен бір yerде 3 метр секунды болса, y-ковая компонентасы, да? Бізді минус 3 дегенimiz, значит, он уже максимально егізлікке шығып, уже төбелеп маңды деген геп. То есть мы находимся моноточкада, вниз. Мен енді бішіді білмегенке просто b-ні көзді қойдым мұнда. Оказывается, біз b-де емес, уже мұны c чекті деге. Енді b, c не важно, бізге v тепшіміз керек. Шының үшін біз мұны модуль қойып етсек, шығады просто 3. Даже модуль қамсақ ма? V квадрат тең v0x квадрат плюс vy квадрат Пифагорны ішлетсек, мен томырасты етсем, v тең болды. Бұның квадратлыған минус жоға кетеді. Жоқтыды 8,6-ның квадраты плюс 3-ның квадраты. Бейет даже тахменнен деп ес қойыпты. Әнді қараңа бейет тахменненді 8. Ема еқін санлыке шыны сәл аккуратный сақлайлым. 8,6-ні 8,6 көпетсек. 36, 48, 3, 51, 48, 68, 6, 9, 3, 7. Пештен кейін шықсан примерно 74 деп асақ болды. 74 кен 9-ны, 74-ке 9-ны қошсаңла 83 болатында. Яқшы, шүкірі 83 бізді, әгер 81 болғанымызы 9 болады. Бияды сәл 9-ны қарақсан, 9-ны сәл қарақсан 1 сылаке. Тело брошено со скоростью, дәслепкі ылдамлығымыз 20, болуы 60 градус, максимальная высота поднятия тела. Әнді дәрсінің бешінде H максимумның формуласын выводить қашқа, мен уже просто ес қояй. У тең болды V0 квадрат синус квадрат альфа бөлінген 2G. Орнық қойып әтсек, 20-ның квадраты 400, синус 60 градус 2-ден томырасты 3, жібеді аштағалай берек, квадраты сақ 4-ден томырасты 3, 4-ден 3 бөлінген 20. 0,0 қысқарт витәлі, 40-ны 4-ге бөлсек 10, 10-ны 2-ге бөлсек 5, 5 3, 15. Оп, оңай. Искусственный спутник Земли равномерно движется по круговой Земли, вокруг Земли по круговой орбите. Укажите направление его скорости и ускорения в данной точке. Чембер бойы білен маңған жесімні ылдамлығы әрқачан по касательной дедуктусма, а ускорение направлено к центру. Поэтому C дегеннің жауабы дұрыс. Ямбыртал оңайсақ 17. Вектор скорости и ускорения составляет угол. Ылдамлық білен іштіклік өзара перпендикуляр дегенкен бұлың 90 градус дұрыс. Тело движется по окружности радиуса r с постоянной угловой скоростью. Омега конст. Если радиус окружности уменьшить в 4 раза, то линейная скорость этого тела. Бізден линейная скорость, угловой скорость формуласы мыдақты. V тең омега r. Угловая скорость постоянный рентген омега 1 тең омега 2 деп қойсақ болу. Жоқты омега 1-ның орныға V1 бөлінген R1, омега 2-ның орныға V2 бөлінген R2 деп yazсақ, көзіп қойын. Как изменится, линейная скорость как изменится? Жоқты біз V2 бөлінген V1-ның ниспетінің мешетін шығырып алсақ, U тең болды R2 бөлінген R1-ге. Жоқты да в начале радиус был R, потом увеличился в 4 раза болған кен, жауабы шығуды просто 4. Биядан диққат қылыңlar, әгер біздің ответіміз 4 шықса, біз дәйіміз увеличится в 4 раза. Әгер біздің мұны подстановкадан кен 4-тен 1 шыққан болса, у чағда уменьшится в 4 раза дәтті. Бірақ бізді азыр просто 4, шының үшін увеличится. Диски радиусами 4 и 12 находятся в сцеплении по обоим. То есть, велосипед қосылады. Велосипед мұнда шикісі бір-бірсімен қосылып бірлікет барды. Угловая скорость первого диска омега 1,
радиус R1, ikkinchisiki omega 2 tipima deydi, agar radius 2 berilgan bo'lsa. Bunda hisobladi. 2C, 2 chap. Birli mang'ashqa bularning buni lineyniy скорости V'lari o'xshaydi. Shu vaqtda yozamiz V1 teng V2. Endi V1 ning o'rniga omega 1 R1, omega 2 R2 ni qo'ysak, nima tipima deydi? Угловая скорость второго диска. Омега 2 тен. Bunaqa выражение. Подставляем. Омега 2 teng. Bu yerda qaranglar. Men endi santimetr yozib ko'rsam, radius qisqaroq ketadi, поэтому C sistemasiga aylantirishning keragi yo'q. Nisbat bo'lganda ular har qachon qisqaroq ketadi. Metrga bo'lsam, santimetr bular qisqaroq ketgachga aylantirishning keragi yo'q. Подставляем. 15 pi ko'paytirilgan 4 bo'lingan 12. Все, javobi bo'ldi 5 pi radian секунду. Материальная точка движется равномерно по окружности радиусом 2. Найдите путь и перемещение через полный оборот. Yani bir oңай hisoblarning birisi. Masalan, A точкасы men bo'lsin. A точкасынан chiqib, jism material chekib, radiusi 2 metrdan nima qildi? 1 aylanibdimi? Qanchaga qildi? Полный оборот degan ekan biz 1 aylanib, ya'ni mana shu keldik. Надо найти путь. Путь S teng длина всей окружности bo'ldi 2 pi r. R2 bo'lsa, shu vaqtda 4 pi chiqadi. Endi перемещение S qaranglar, biz A chekitidan chiqib aylanib kelib, yana o'sha A chekitiga kelgandan keyin dastlabki chekitdan oxirgi chekit совпадает, поэтому перемещение 0. Трамвай движется по кривой дороге радиусом кривизны. Так, у нас своей радиус R 50 метров. С постоянной по модулю скоростью трамвай не своей V жылдамдыгы bilan ketib bordi. Центр стремительного ускорения tiplanadi. A ning formulasi V kvadrat bo'lingan RT. Shu chog'da bu yerda 25 bo'lingan 50 2dan 1 bo'lmasa 0,5. Угловая скорость вращения лопасти вентилятора равна вот столько. То есть омега teng 6,28 радиан bo'lingan секунду. Число оборотов за 30 минуты. То есть T teng 30 minut o'tgandan keyin qanchalik оборот qildi? Bu yerda 30 minutni aylantirib olaylik. 30 minutni aylantirsak, 30 ko'paytirilgan 60 C sistemaga aylantirganda 1800 sekund bo'ldi. Endi men yerda radianni aylantirib olsak, 2 pi bo'lib bitmizmi? Buni 6,28 radian deganda biz 2 pi yazsak, pi degan как раз 3,14, durustmi? Da. Pi deganimiz 3,14, 2 ko'paytirsak 6,28. Shu vaqtda radianni bir nimaga gradusga aylantiryapti, 1 bo'lingan sekunda qoldi. Buni bizning угловая скорость. Угловая скорость омегаning formulasi 2 pi bo'lingan t период. Yanıla eslab qo'yib, periodning tipi uchun biz vaqtni количество оборотов n ga bo'latdik. Shu vaqtda buni nimaga подставлять qilsak, chiqadi omega teng 2 pi bo'lingan. Period t ning o'rniga t bo'lingan n, n yuqori chiqib ketadi. Bo'ldi, mana shu n topsak, chiqadi omega t bo'lingan 2 pi, подставляем omega qancha? 2 pi ekan. Vaqt 1800 bo'lingan 2 pi qisqaroq ketdi, qoldi 1800. Shu mashinchilik qaytdim chaq aylandigan. Круг радиусом 50 сантиметр. Радиус degandan keyin 50 santimetrni sizlar сразу metrga aylantirib olinglar. Bu yerda sekund turgandan keyin, значит, C sistemasini chiqarishimiz kerak. 54 km/soat ildamlikni тоже aylantirib olsak, u bizda 1000 ko'payib 3600 ga bo'lmizga, shu vaqtda 15 metr sekund chiqadi. Tepishimiz kerak угловая скорость omega. Endi V teng omega R formulasidan omega teng V bo'lingan R. Shu vaqtda 15 ni bo'lib bitmiz qanchaga? 0,05 deganimiz 2dan 1. Shu vaqtda chiqadi 30 radian bo'lingan sekund. Yana oңай hisoblarning birisi. Agar jitmayotgan bo'lsam, M chekitidagi jismning ishtikligini tepoladi. Endi bu yerda по окружности bo'lgan keyin bizda центр стремительное ускорение paydo bo'ldi va u har qachon sentrga yo'nalgan. Shu vaqtda durust javobi 4. Bu hisob bo'lgandek chiqdi. Bizda agar jism 10 metr sekund ildamlik bilan radius 50 metr yo'lda mangsa,
Onun iştikligin tipine deydi, o v kvadrat bölüngen r. Şu vaxtada 100'ni bölüp etimiz 50'ga. Şunu bilen bizdeki bugün kinematika mavzusunun hesaplary бүтdi. Suallarına bolsa kommentarlar yazıp koyuңlar.